namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, this is some seriously good news about album ya Dr. Joe Shirimani, of course, in relation to album ya Osingove 2023. Ali vidi kahle na ku make sure yi kahle yi famba kahle. As you can see la if you search go South African iTunes top albums na ku make sure akuna error la. As you can see nkarhi mawona mos namuna ngis 8/10/49 the 4th of December. As you can see if you can get like the iTunes ani la computer ku kona very this is the website. If you can click, as you can see mos mashona website leyi henhla ya tsarina is the same website, and then nkarhi wun'we leswi ma swi vona le henhla mos wa komba nkarhi wun'we le 10/49 and 4th of December, as you can see. And then a hi tlheleni hi refresher la I refresh mushoni refresh ne it's accurate aku editong nchumu. So as you can see Dr. Joe Shirimani yi le ka number 1 yee i be Khuzani Khuzani buku ra i bolo a tlhava na minus vona hello ina minus Khuzani lo i buwini Khuzani hi Dr. Joe Shirimani. Wow, ay antino nga swi expressa njani guys. I swilo swa nxuwisha ku at least artist ya ka Gaza yi n'wi susa la vazulu lava va komba swona ku na yena na impact. Guys, sasekeni swinene considering na population ya hina guys, ku tirhiweni swinene nga vula tani ku congratulations first of all to the fans. Hikuva Dr. Joe Shirimani lava nga ta stream album ya vona to the fans mi tirhini swinene n'wina mi ri ku streameni ka iTunes sasekeni swinene. As you can see yi le ka number 1 la Khuzani lo yi le ka number 2 and then Osingove number 3. Yi tirhini swinene ma sweswi hi langute number 1 ku hi yini album yi nga nghena ka number 1, and mi swi vona na n'wina ku competition a yi ri kulukumba swinene na Khuzani. So yi bini Dr. Joe Shirimani guys, na ku swi vula mara riti ya kahle hikuva ni nga tlheli ndzondiwa yi bini nda swi vula tano. Guys, yo on 10 refresher kambe ni ya koma nkarhi la ku 03:45 na ku video leyi nga kanetiwi kahle hi yona approach ya mina ma swi vona na ku refresher sweswi, then nkarhi le henhla ya ha komba i nkarhi munhu sweswi i 10:51. So hi leswo i buwini Khuzani leyi Dr. Joe Shirimani leyi Khuzani hi loyi la i buwini. Hi nga tlhela vuya kambe na ku make sure ku video leyi kanetiki hi leswi tlhela vuya kambe ta refresh. I just want to make sure ku video leyi a hi kanetiwi ka Master T. Hi leswi hi tlhela vuya kambe mos mi swi voni hi tlhela vuya kambe ra part 2 leswi hi maka laha. Okay, a hi zoomeni so hi maka na ku nkarhi lowu tlhe wu komba swilo leswi makini laha hansi ma swo ku maka leyi ha ti komba nkarhi lowu i 10:53 ma swo ku hi the 4th of December swa ha makini laha hi leswi ma swona ivi hi maka Khuzani la. As you can see hi vuya kambe ku ma swona nkarhi wa ha komba ende swa ha makekini ya le Dr. Joe Shirimani yi bini yi khome number 1. Congratulations to Dr. Joe Shirimani, congratulations to the fans when we streamer. Ile show. Aswibi sishoyo baskiri phikizana na jumbo jet baskiri ina ku tela ti chance loko Joe Shirimani khoma ben ma nga da mo lo ta n'wi bachu kanda mina ni pani chari ku le